Good morning. Masigi card ki message haipetang yeng minarase adagi timing afaba ko ado card ki message yeng base angang yeng e haire ko ngarang se haidi angang yeng e haide kitang surprise ho edo nungsu nungai haidi moi family member du na haira poda ko angang yeng school chatring ai da ma ki su khanna ba go hona ai gi su 1 ai gi su 2 ai gi su 3 kaina ga tawraga adu da ngasai gi haidi mangon da message ama pi bu do ayuk tu da haidi magi angang du gi keno du da haidi message ama ha ki e ngasi din nang mi khatna ga nuko mi khatna ba gumba leiba da haidi adu bu chang nuko kaina haiba adu maina leiba le adagi haidi atopa leina ko haidi mi gi damak ta phatta ba taw nuko kaina hai mam da haidi mangon da afaba message ama chakhiba do angang du da hai tare ko haidi angang di angang ne haduna haidi hauji tagi hona adu maina tawba oi taraga di yam phei ko aduna adu oire aduga amana akogi ko videos semba matamda haidi akogi crush ki feelings kaina ga hairak pa yaw ko ngangaina ado kaisu gaide ado ai yoina di semde ko noi saunu ko haidi atop ai career gi kai gi adum badane na focus toy ko haidi ketang ai practical oina tawe potse ko haidi crush kaina hairanga sagi third party hai tare ko third person ne ba magi on third party halaga di he is a third person or she is a third person ne ba akoi ga kem to relate oi banate ba haidi ma na kari khali ma na kaino tawri duga haidi akoina leichin da ten ka pugum bane ba dum bado adu na haidi oiru da bada matam mang bado haidi song gi sungai re ko mi to pagi sungai re ko adu na haidi angang gi oina haraga di hari haziki oina di haidi career da hana focus to ko haidi nang na mi oiraga nang na phaba mu oiraga haidi nang gi damak da haidi suitable oiba haidi nang na pamjaba mi do dum masa mathanda laktoi leire ba adu na yam ka han adu da ko thada da ba ai tare ko adu si sin advice ni ko haidi mache moina mane ma oina ko angang gi ngasi card se hapet yeminarse ko card number 1, card number 2, and card number 3. Asing by this is a single reading ne ko haidi card ama khatangi message ne adu da ina ahum khaido ogadi saina haidi 3 pile ke ka adu na te basi je haidi sida sum haidi aina ama katang aina pamba number do khallaga haidi ai gi oina card ama du dagi lakpa message to ne banuti ge ina mayam da share to rise ko si yeng minar sa petang ko hamba 1 khan bangai gi ko ngasi se phai ko songge na numit afaba haiba do oigani haidi tawruba thaba kumbada haidi mai paglapa khopa du maina oigani ko adagi afaba lakpa oina oi ko haidi hamba 1 khan bangai se ko aduga number 2 ko number 2 se dum wakhan katang nuai tana leibo oibado ado ngasi se haidi nuai train khala se ba ai se ngasi katang down oire khole kain khallaga di kain tawgada da mapan tho ga haidi imanabi gumba pullo choba aduga katang ko haidi nangi mind do change lakani na mi pullaga de aduna haidi yumda legano ketang ngasi yoina ketang socialize oyo ko haidi mapan tho ga haidi mi unaba khoppa sugumba se ko natraga ithanda oiraga so ngahak chatlaga koithok so ithanda ahum suba se yam nungsinana leini ko haidi relationship ki matang da oiraga te haidi lovers oina lai ko hamba da ko relationship imung manung yam nungsinana harsine ko imung manung yam nungsinana leini aduga lakpo oina su oi ko haidi pisa gi oiraga so pisa lakpa khopa dumaina adumba oina oigani aduga akoi gi card ki timing afaba se ayuk ki pung 3 ka minute 9 dagina pung 9 ga minute 3 phawum le na ko adui matungda pung 13 ga minute 3 tagina nundhin gi pung 3 ga minute 3 phawum leire adagi amuk 3 ga minute 3 tagina 3 ga minute 3 phawa adagi amana 3 ga minute 93 tagina nungdangi pung 12 ga minute 94 phawa sisina afaba timing leire ko ado ngasi saturday ni ko saturday su tawba yaba mayam am de le ko thangje se haidi negativity remove tawna ba khona ba imung de ke tawba ya ge thamang da bodi phnam share tawgre na ko ado adumba mayam da tawbiro ko thangje remit ki ritual sai tare ko phattaba lokthok jage habane ba ai gi life da gi ai mung ge da ai gi mung da gi phattaba lokthok jage habne mi gi phattana ba tawba natte adu na haidi saturday rituals follow tawba ngai ngasi thangje ne ningjang biyo ayukta tawhodraga su adum nunhin talakta gai da loin tawbi ba ko nin talakta tawba haraga tinga sai clubs mai thaba clubs ka kenoga kari
कर्पूरदो कर्पूरने अदगी कनो लोंग मई थादोपगुम्बा हाइदि लोंग कर्पूरगा मई था मतमदा मनी ब्लॉकेजेस लेबा मैम से को अदु रिमूव तौनी को अदगी ओनली क्लब्स खतंग थाबसु कशु काइदे को हाइदि अदु ngसाइगी हाइदि कनोगा क्लब्स का कनोगा करी करी हजे इन हाबदो कर्पूरदुगा अदुगा मिक्स तौरगा थारगना हाइदि मनी ब्लॉकेजेस लेबा को अदुम्बा लई अदे इमुंग सेंगदोकपियो फजना को इमुंग सेंगदोकपियो इमुंग सेंगदोकपा लोइरा मतुंगदा हाइदि थुम खतंग हापगा वाइगुम्बा तैबिबा खोपिबा इसा इरुजबा मतमदसो हाइदि सॉल वाटरगुम्बना हाइदि लुबीबा हाइतारेको हाइदि थबक हल्लाकांदको थबक हल्लाकांदा होरेन हाइदि अइना चलुबा खोलुबा मैम हाइदि वीक अमसे मंडे टू सैटरडे से हाइदि मी मैम अमा थेंगनारअबनेबा अदो हयेंगदि संडे निनाको हयेंगदि युमदा लेगदमनिना हाइदि ngasi फावबदा ngसाई कनो तौरपा हाइदि फतबा एनर्जी की का लाकपा खोपा आइगी बॉडी दा कैदा हाइदि अट्रैक्ट तौरपा खोपा मैम दु मैम दो लोइ चटखिनगे दमकता हाइदि नुंगा वैरम से इसिंग असाबा तौरगा फजना थुम खतंग हापगा अदुमाइना इरुज थोपिबा अमा लेरेको